Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu merespons serangan yang dilancarkan Iran pada Selasa 1 Oktober 2024. Netanyahu mengancam akan menyerang balik Iran. Ia juga berjanji akan membuat Teheran membayar serangan rudal-rudal ke Tel Aviv ini. Netanyahu mengklaim bahwa serangan rudal Iran ini digagalkan oleh sistem Iron Dome, namun dari beberapa rekaman video, rudal-rudal ini justru berhasil menembus Tel Aviv dan bahkan menghantam sejumlah titik vital. Yang menarik, publik justru dibuat salah fokus melihat pidato Netanyahu ini. Banyak pihak menyoroti tangan Netanyahu kala memegang kertas catatan pernyataannya. Tangan Netanyahu tampak bergetar tanpa henti, termasuk juga suaranya yang ikut bergetar. אזרחי ישראל, בפתח דבריי אני שולח תנחומים למשפחות נרצחי הפיגוע הנפשע ביפו ואיחולי החלמה שלמה לפצועים. כמו במתקפת הטילים, גם מאחורי הפיגוע הזה יש יד מכוונת ורצחנית. היא מגיעה מטהרן. הערב איראן שוב תקפה את ישראל במאות טילים. המתקפה הזאת נכשלה. היא סוכלה בזכות מערך ההגנה האווירי של ישראל, שהוא המתקדם ביותר בעולם. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.